Yang tunggal raris nyawe wenten raris kadi petaken ide yang betaresiwo Ina kadi raris ide yang tunggal sido raris nyawis matur apa ngeceneng dadas nawang nah kini cening pangsida idewo tatas tinglas nawang idewo teken parindikan nyane lenan teken yening undukang raris tu inggian kepelikan keiwangan idewone lenan teken ane subo tuturang haji tekening idewo yang ajiane jani ada buin pelih idewone ane lenan tu cening tu ada kepelikan idewone mapan idewo jeg kadi pangkah tu idewo lah idewo pinaka penyaman idewone ngabe cening madang totonan sing jo adelen tuh pinaku penyaman idewone tuh ane pinaku pengabih idewo tatkalaning idewo nyeneng pinaku natu idewo nawang nyaman idewone yang antage kelawan yang Ismail cening bagus aji
walau kene cening bagus yang siwa angani dewo ritepengan jani hampuraya ngaji sing jesido dan presido haji nulung angani dewo walau kene cening doi dewo sumanang sayo diastu ke keketu ni ado pinaka jalan nyani cening Bang Aji teken cening do jalane ane tu icen haji tekening idewo do ani pirengang idewo ani jani patut angon ngelabur malang ane sandang sat patut tut idewo pangado anggon idewo ngelebur mucehan sehananing malo papone ane ado dipadewekan ceninge nah pangsidehane jani cening kemo tut alih nyaman idewo nini sujati inggian penyaman idewo ni sing jadelen tuane ke pertama itu yang Ismail yang antaga buwin besir mang ngelantur tuh inggian penyaman idewo ni ane ruruh idewo sing jadelen tubuhin besik yang antaga dia tu matur ngide nah gitu jalaranane cening pangside kapucehang saananing malo ane ado dianggani dewo rereh penyamani dewo maka kalih tur maning matur idewo mangdan side tuh alani dewo ne maka sami puceh yang menjepit sekeringnya dan Handog sampun
Inggih. Riwu sampun raris ide yang siwa ngamulikan pinako piceket piwu pewuwus ring ide ajin idene yang tunggal. Rane sematur semangat. Sada digelis raris ide yang betara siwa ngaturang pinaka sembah pangubakti. Dia galis ida mapami. Tur maning kalaning punika raris tuh sada digelis ide yang betara siwa mau pamit ring ajin idene. Sang yang lan Tur maning sada digelis raris tuh nyujur ngeruruh ingyan genah pasemetonan idone ide yang Ismail lan yang antage.